Hey guys, aham to the channel asibu yang video ba video asibu yang video ba punang pui ka khom sari ai nang asi mayang ge mafum da pu duna laksari ba job opportunities asi ICICI veng ni aham da ICICI veng asi magi matana hapetang haijaram ge ICICI veng haibase all India ge oina second rank ta lai bai tare even SBI de gi bu hen hele magi share value chawbase ko even IDFC bank ki mathang da ICICI bank lai all India gi oina both private sector and the public sector ani punjalaga second rank lai ba bank makhal amane ha tare hari ba bank asina graduate osalawa even fresher work tagi horaga ha tare ko sigumba mayam da kutong sa piri hari ba training program asigi maming di ICICI bank PO program hari ba bank ICICI bank PO program se manipal amasung ICICI bank anina tie up toro sin program makhal amane Hariba bank asigi hojik oina IT first vest accepting or magi application form je ko ado haiba PO program ase kana thaba ya ga dage ado ga PO program ase to matam da paisa kya changa dage haijirake ko haiba ICICI PO program ase koina chahi 27 year of age ki makha da leiba singna ko up to 27 year of age saitare si book da leiba mi singsina thaba ya gani aduga akoina graduation da 55% gi mark ti compulsory oigani haitare ko aduga hariba training program asi yauna bidongta koina ICICI career website changaga magi koina online aptitude test ama khak thaba changi adu lor matungda adu da clear of kangu singso online interview pigani ko punamak lor kanda koina manipal da join tawgani haidare ko koina manipal da join tawna koina training program asi koina tha chahi ama first 1 year gi PG program ni ko hariba training program asi manipal da tha mari tawgani duga le mori ba tha sing sina magi internship ko jiti ga sina magi bank sing da ko tawgani ha tare ado akoina training program se tawringe manung da tare tawringe maning da manipal da kona fungative stipend gi fee structure stipend oina lupa lesing manga fangani aduga masibu kona tam 1 kawi ko tam 2 dana kona mali stipend oina lupa lesing kundagina lupa lesing kun mari buk chang fangani ha tare ko tam 3 dana OJT on job training dana lupa lesing kunipan dagina lupa lesing kuntra ga ni thoi buk fangani ha tare magi kano se paisa sa tare ko aduga magi annual CTC ko cost to company da kya sa ga gadi 5 lakh tagina 5.5 lakh puk sa ya tare based on location mafam amada ta baduga mafam amada ta baduga kitang hendok henjen laigini for example adi Delhi da Bangalore ta badu da ta baduna Manipur da ta ba ko Kohima Nagaland ta badagi tolok ra dum hengani ko ma se based on location ko we adamagi cost fee se kaya oigani haragadi 2,55,000 oigani ko magi sije GST yaur kan dani ado kona kano se sigi cost fee se sana self funded togi su yare or natraga bank tagi loan logi su yare ana ICICI PO program ase magi training mayam je first year gi hetare ko 1 year gi PG program se lor matungda akhoi assign tawtaba grade se deputy manager ai tare deputy manager band 1 da assign tawrakani ICICI PO se oji puki wana di khwaidagi thajaba amadi khwaidagi kana bai tare ko training program ama nena haijage adu training ase jek join tawbuga khoida tablet ama sinakani bank na aduga khoi credit card ama suhai tare ko pirakane ko bank na training manung sidai tare adu ICICI bank PO ki program se lairiba bank ki PO program mayam dagi tare ko private ki bank PO program mayam dagi masigi ICICI bank PO sina yan hali khwaidagi liba training program makhalama khakni hai tare ma'am kudong saba selection biu aduga channel asibu subscribe section biu like share to biu aduga thabak tawning ba sinau sing da su are video si share to biu na yeng biu punam putaka jari thank you all